Ngiyacabanga ukuthi ngesikhathi letilwane tiyale emkhunjini, logwaja nematubane wahawukela lonwabu wathi, yeyi utawusala. Kungaba njani ngikumeme? Lonwabu lwathi hhayi ungahlupheki, konke kuhamba kahle. Impunzi yabona lifuthu yathi, eyi angikumeme mnganami, utosheshe ufike ungaze ukhanze kuvaliwe. Lo futhu lwathi, hhayi ungastress, uNkulunkulu uyati ukuthi nami ngisendleleni, netikhiya tikuye, nemvula itawuniswa nguye. Sihlobo sami, ungastress. Ubona labanye sebafikile la bebaya khona, sebanato tintfo wena losaya kuto. La matubane nawo uphiwe nguNkulunkulu njengaloku nabo baphiwe nguNkulunkulu. No stress, igrace yinye. Tikhiya tekuphumelela tikumuntu munye nguNkulunkulu losidalile nalositsandza sonke. Nasi sinkwa selusuku sakavuka udle. Ngicela ufake umuno emva kwekuvula incwadi yemaHebheru sahluko 11. Bese ngithi, bantfwana batsi batalwa khaya linye, bangabi netipho letifana nako. Labanye baphiwa kuhlabelela, labanye behluleka kuhlabelela ngisho nje kuvumela ke balandzele kahle abakhoni. Labanye baphiwe ematubane, labanye bangaliboni lelidlalako ematubaneni. Sithi sitalwa ngubabe namake munye, sithi sinengati yinye, kepha singatholi tipho ngekufanana. Mawufunza incwadi yemaHebheru 11, sibona bantfu banekukholwa kunye, kepha tintfo atendeki ngekufanana. Lokusho ukuthi sihlobo sami, ekukholweni akusho ukuthi tintfo tethu titawufanana, kepha kukholwa kwethu kutawufanana ngoba sonke sikholwa nguJesu, sonke sinababe munye, sonke sinamoya munye. Nayi-ke le ndzaba mawufunza la kuverse 33 lithi ngekukholwa balwa bancoba imibuso benta kulunga, bazuza tethembiso, bavimba imilomo yemabhubesi. Bese lo 35 uthi labasikati bemukeliswa labafile babo bavusiwe. Mase uchubeka kulo 35, nalaba bayakholwa lithi, labanye babethoswa ngetinhlupho, leti tinhlobonhlobo, hawu, laba abasaphuma emlilweni, laba sebathoswa tinhlupheko. Lithi bangede bavuma kukhululwa, kuze bemukeliswe lokungcono. Bese lichubeka ku-36, labanye baphukutwa, bashaywa, baboshwa ngetinketane ejele, bagcotshwa ngematshe, bancunywa ngemasaha, babulawa ngenkemba, bazulazula, hawu. Bese verse 39 usula inkomisho uthi bonke laba bemukeleka ngekukholwa kwabo, kodwa abazange bakwemukele laba bethenjiswe kona. Khona lapho kuleso sehluko sinebantfu labanye futhi lababitwa ngemagama, babhaliwe amagama abo. Babhaliwe boGidiyoni, babhaliwe boBaraki, kepha boDanyela abakabhalwa ngemagama, boShedraki abakabhalwa ngemagama, kepha nabo babaliwe khona lapho kuthi bathola tintfo ngekukholwa. Kungakuhluphi isihlobo sami kuthi wena uthola lokhu, labanye bathola lokwa. Uthandazela nje kuthi Nkosi, ngicela ungiphe lokutawukhadimulisa wena. Lokukhulu bani nekukholwa, noma ungeke ube netintfo letifanana netalabanye. Wena thatha ngekuthi, yebo sitalwa nguNkulunkulu munye, kepha
sitawemukela tintfo letingafanani. Amen.